Namhla bazalwane nje-21 Meyi sikhumbula lomunye make lengathi mangicala kufunza ngaye wayithinta kakhulu impilo kuthi in the midst emkhathini wetindimbane lebetingakholwa tilandzela lenye inkolo tilandzela lenye inkolo lengasiyo ya Kristu lengasiyo yalo nkulunkulu wadala izulu nemhlaba labantu bazalwane bebakhonda the God of the sun kejabisumeni waba imbali ekhathe manyeveni wabona sasisibi simo asekhathe esigodlweni khona anema labewendiwa ngemandla namakhulu kodwa wathi nendawo namathe kwendeka tinto letinkhulu le kwazuza umhlaba wonke kwazuza umhlaba wonke amathi lomake bekathandaza bekatini ukuthi lento lena lomthandazo wakhe utawunyakatisa umhlaba wonke amen wecela ekhaya lakhe kwazuza khala kweqela ngisiyamchallenge lisume Helena mother of the Emperor Constantine in the 40th century. In the year 313, the Emperor Constantine issued the Edict of Milan, the greatest edict. Wakhipha umthetho umbusi umbanakhe granting toleration to the Christian religion. Kwathiwa kusukela namuhla sokhishwa ngilomvana indzaba yaConstantine seyayati bazalwane seyikhulume kaningi phela nguye lona lebekabusa ngesikhathi emaKristu ahlukubetwa nguye lona lekathi waphuma wayakulwa impi endleleni wabona liphupho wanikwa siphambano ikwangasingasithatha siyavela Nkosi wanikwa lesiphambano kwathiwa ngalo Paulo oludawunqoba amen wase uyavuka lo muntu endinto le practical ngoba le livangeli li practical it's not a theory it's not a theory lifuna bese sesilifaka kuphi ku practice wase uthatha letikhali takhe wahloma tipu wakhe watiphambano kwanamathiselwa each and every weapon lebeka iphethe naye nelibutho lakhe nemasotsha akhe wase kuyamashwa qonza khona le kulesitha amen lesitha lesi sasimkhonda lo nkulunkulu sidipu kuletinto taka witchcraft sidipu bathi sasidipu ngendlela lemangalisako babhali ngoba bathi mfundisi singathakatha uJaneka sifike empelungwini bathi ema-Afrika ngathakatha uJaneka sifika lapho nje mbamba basi mawufuna kubona umuntu wena ndiza ngemshanyelo hamba khona utawubabona khona abe deep lo muntu kodwa wanqubeka kamalula uyathola wisdom lo verse 27 mfundisi uthi labo labakhonda labanye bankulunkulu ba in the extreme ye all evil labo labatijabulisa bathakasele the prophet of the manga that in the extreme of all evil ishilo njalo le version yami lebengifunza lapha phasi asafunza makho waphela ngayo abazange uyabona umaka
kathi uNkulunkulu kuJehoshaphat, yeJehoshaphat lembi yami itawuliwa ngimi. Wena nje wothula, bathula bakho baphethe nje bema baphatha le. Wonele nje uthi vumbu kule territory yakhe. Waphela ngaye nemabutho akhe. Mukhulu longabithi bazalwane ngalo seveni. Amen. Asimkhonto simthanze. Amen. Wayikhipha ke lo mfana wakhe wabona Constantine wathi ngcobeka naNkulunkulu wanaba abantu naba. Wasawukhipha the edict of Milan. Ithi onke emakhona akaphuma emigezeni. Aphuma tokhonda uNkulunkulu. Eishi ngicabanga ngalo St Albans mfundisi uswafaka kabuhlungu kanjani. Umbishop loThito wagijima yongena endlini yakhe abalekela sibatam bafuna ngoba emaKristu bekabulawa kwathiwa ngulo naloyo le decree le yashala embusweni waseShushana iyaseyisebenza ngale dikhathi leti after Jesu sekanyukile. Yafika yatosebenza. Kwathiwa wonke umuntu obona Kristu iqale kancane ngopho lembi yanzi iqale kancane kwathiwa lobona uJuda kwathiwa wonke lobona Kristu akalibulali. Umbishop uhlala ethi gcwele imbulambula yakhe easy kum-identify. Uyagijima lo mbishop uyawubaleka uyawungena lapha endlini ya-Alban. Uma bafika lapha bayaqoqa na-Alban uyayithenga lenzaba yenkolo iyamngena uyaphenduka ayaqhamuke masotsha babalayele kuthi lo bishop simbonile ungene lapha bamfuna baze bayamthola. Uma bathi bayachamuka uthatha leti imbatho Alban ugqoka tona. Senguye lo bishop uyaphuma babulala uyasinza lo waNkulunkulu ngoba Alban wathi Jesus lo muntu ongishumayele kamnanzi kangaka ngiphethe indzaba letimnanzi kangaka lenvo ngoba uma umukela lo Jesu impilo yakho iyahluka. Lenvo ngiyayithanza ngiyayivisa emithanjeni yami kungcono aqhubeke nashumayele livangela aphile uhambe wahamba kanjalo lo St Albans. Namuhla sifunza ngabani? Sifunza ngalo Constantine wakhipha the edict. It's umthetho lona simemetelo esiphocelelako sasemilan. Helena, the emperor's mother, was probably a Christian already, though perhaps secretly, and was a chief influence in disposing her son favorably towards the church. She was a Christian. Wadlala inzima lenkulu uthi umbanakhe Constantine ngoba Constantine wayesothi niyabona lelanga lasikhonda khona noNkulunkulu asesiyagucula sesitawukhonda lo Jesu sicelebrate kuqalwa kaJesu umhlaba unjena nje ngilangibabe nawo nginangimake na was behind all this. We are gonna pray in a month. This woman was praying in secret. Usasigodleni bacabanga ukuthi nayo khonda lo Nkulunkulu welanga no wenyanga no. Akekho lapho. Khondela uNkulunkulu wakhe lo phila uyathandaza uyajuba. Tradition says that she discovered the true wood of Christ's cross during excavations at the site of Calvary. Inkuluma ethi this woman wabona the true licedo la lesiphambano saJesu. Sisho semfundisi mina ngiyacabanga akubhala kabhalwa lapha basibhalele kwakufisha kakhulu but this is a great woman. Maybe umuntu ufuna atendele yakhe research. Kusho ukuthi wasithatha lesiphambano. Wasimixele ePalace. Jesus. Sese siyakhuluma. Sakhuluma nemfana afar away. Ayokulwa impi. Wema uNkulunkulu wathi sica
wathi ngaleli phawu lolu utawunqoba. Hallelujah. Wathi lolu phawu ngiyalwathi nginalesentshentiswa abantu labakhona lemigedzeni babhace khona. Yeah. Amen. Amen. Yeah. Uthi ke lo mbhali, but there is no historical evidence for this. Kulapha eGibhithe kunebantu abaningi mfundisi ngiyamangala. Bafunze nje abantu bathiwe ngama-Egyptologians. Bantu labana kunjani ba-discover bayagubha bafuna i-history. Bafuna ini? History. Bafuna evidence. Yesitinvo tenteka yini. Ngalesikhala abhala ke lona lencwadi lena ngiyathi usebhalwane. What is this? Let me see. It's a publication in the Nazi. Let me find out. At that time, there was no evidence. I don't know about today. Revised, it was in 1993. First, yes, in 1993. It was first published in 1993. It's a revised. It's just printed, but Bageba reviser. The last time was 2002. Amen. 21st century. So ngalo 2002 at that time as well, ngoba bayirevise bekusolo kude ile kunjani evidence. I must say that. True, many pieces of wood were venerated as holy relics in later centuries, but their origin cannot now be known. Utsiwa ke tiningi ematincedo talesiphambano leta gojwa kwathiwa ti-holy kuthiwa tisuka khona lapha eCalvary lapho batithole khona. Amen. Bathi ke lokho ke kuliciniso vele. Amen. Amen. Helena bisume. Amen. Amen. Wahlala ekukholweni. Namhla sidla dithelo takhe. Tekuhlala ekukholweni. Ngoba lo mthandazo lo wendako wena uhamba ilong way, ubukela phansi. Khona lapho unyakatisa khona. Uyakhuluma centuries and centuries so hambile emhlabeni njenganangwana make nawo. Amen. Amen. Sidla tithelo temthandazo tekukholwa kwakhe. Yeah. Ukuthi uyathi ngifise ngathi ngabe ngingaba inyoni yangaleso sikhathi ngibuke soma beyathandaza ema-hour amangaki. Sure. Amen. Amen. Beka sesigodleni kunenge bekungamthatha. Iluxury leningi benga kodwa wakhetha ukuthandaza. Angathi lethilena. Praise God. Hallelujah. Amen. Angene event lanamhla bazalwane. Ngiphethe lenzaba. That's why wena simatima lenzaba sowume kancane faka break. Ngiphetha kanje. John 13 verse 34. Ngininika umyalo lomusha emavi aJesu Kristu ngininika umyalo lomusha. Wekuthi njengoba nami nginithanzile nginithanzeni ibhuca etonweni nginithanzene ntatinvo tebumnyama nginithanze nika lamashame nikubalekela kukhanya nganithanza bumnyama. Nani ke therefore sale nithanzana noma ngabe umuntu ukone kangakanani silifunzile livi kuLuka. Amen. Amen. Lize lithi ungakwati. Lithi koshenda njani? Gitsa, quma. Uma umuntu akonile. Ubisele ngekumthanza. Ubisele ngani? Ngekumthanza. Ngimaka selijazi lakho umnike ini? Ihembe lakho. Amen.
Sithi-ke why Jesu athi ngininika umyalo lomusha? Ube phela ukhona umyalo. Lo myalo umzala wawubhala Mose. Wathi iso ngeso. Wathi iso? Umuntu makakushaya kona kuphinzisela kanjalo. Naka kwethuka kona wephinzisela makathethela utho lwakho ngendluzula nawe ithathe kanjani. Uyabona Jesu umangalisile. Athi umuntu makakubophile la unegotiate. Umnegotiate lo muntu. Uma anemagcubu nawe. Ayisho nami unemagcubu phela uyakholwa. Khuluma nalabangcwele la labalishumi nakuyo. Hamba wena kuyoxolisa wena. Akuhambe kuyoxolisa bani? Ngabheka ukuthi ixoliselo yami uhle kakuphocile mzalwane. Nguwe lo wathi Jesu uyinkosi. Nguwe lo wafunga wathi kusukela namuhla baba angisanohamba ngensandlo yami. Yami insandlo kayiphele ithinya. Kuvuke yakho, kuvameke yakho, kwendeke yakho empilweni yakho. Nguwe. Ngako nguwe lo kumele uvete itithelo le tihle. Wakhela ibloho. Uthi ni connect. Nibe nemhlelwano. Yes. So why yasinike lo mthetho lomusha? Uyathi bazalwane luthando. Love uthi thandzanani. Lapho kunelithando khona siyavumelana abazalwana sihambeni kanye. Kunekuthula. Kunenjabulo. Kunenhlala kahle. Kunekuphumelela. Kunengqebo prosperity. Tindvo nitibona ngasoli kunekuthobeka humility. Kuthi noma ngabe singaboni lisolinye ngenxa yeluthando mina lengineluthando bese ngibuya phasi sekuphumelela yalona insana. Sekunekuthula nesirene peace. Peace. Siyavumelana kambe? Amen. Sisembutweni, why, oh Lord, did you give us this new command? Why? Since the love creates peace. Yeah. Where there is peace, there is joy, there is prosperity, there is humility. Akusi ipresence yaNkulunkulu indleyo. Ngiyo leyo. La iBhayibheli bazalwane kunemprofeti. Babhalile labahlatiya iBhayibheli bathi lo mprofeti lona wakhuluma ngekuda ayena yedwa abaningi labakhuluma ngaJesu. Naye lo munye lo wakhuluma kabanti ngekujula kakhulu ngekuda kwaJesu emhlabeni. Prophet Isaiah. Umprofeti bani? Isaiah. Umprofeti Isaiah. Asisive Isaiah kuthi lona lotako umbane kwentekeni utakwendani. Utele okay asesifunze 2. Noma nje sengafunza sengicele kanjena lenzaba yeIsaiah sengichazile. Asengithi lapha kuGenesis chapter 1. Asesivule yena bamba faka umuntu lapha kuIsaiah chapter 2. Lapha kuGenesis chapter 1 bazalwane siyabona Musa. Lithi verse 1 and 2 aseNkulunkulu wadala umhlaba. Lo verse 2 soyasichazela ukuthi waqala kanjani. Lama verse lalandzelayo. Angithi? Yes. But lisichazela ukuthi wawuthatha kuphi lo mhlaba makawudala. Umhlaba obvious mofunza la ukuthi lo mhlaba wawukhona already bese kawudalile the ancient
but kwangase udala kabili. Siyavumelana bazalwane? Amen. Ku obvious ukuthi umhlaba woyinqushu kusho kuthiwa beke sikawudalile before. But nyalo sowudala kabusha ngokulungisa. Lithi umhlaba bonjani verse 2 futhi. Umhlaba wawulihlane lelingenalutho. Umhlaba wawulihlane lelingenalutho Bumnyama babungonye emanti nekujula kwawo. Babungonye emanti nekujula kwakumnyama emhlabeni. In other words, tintfo tatonakele kakhulu emhlabeni. Until God aphakame ekhaya ezulwini asanhlelembise tintfo wathumela moya wakhe wasuyatihlelembisa tintfo. Sibuke kanye nami sathi wazi wathi ekugcineni sekabeke umuntu lapha ensimini yase Eden umfati nendvodza wathi makabeka lo mfati wathi sekuhle. I can now relax. Uthi wakwasi uyarelax. The same wadala umuntu wesifazane wagcina ngaye. Wathi kuhle. Nendvodza nayo seyinemsithi. Sengikhani ke buhle uNkulunkulu buku emehlweni akhe bubonakala. Amen. Wasenkulunkulu lithi njalo epholeni kwelanga uNkulunkulu bekangena lapha eEden avakashele Adam na Eva. Avakashele bani? Adam na Eva. Koja kwenteka into ngalelinye ilanga lelinye ilanga lemadima muhla kufika inyoka itofaka sono kumuntu. Tonakala tintfo. Kwamasi letintfo setibuyela emuva. Tibuyela kuphi? Ku reverse. Tiya reverse letintfo. Lobumnyama sebuyacala buyakripa. Bakripa ini? Bumnyama kuhambisana nebudlwangu nesiphithiphithi nekubabete kuthula nekukabana nekulwa nekungevani nemona nemagqubu nekwenyanyana inzondo bumnyama lobo befike lobo bumnyama. Benda njani? Befika. Hlupheko. Hlupheko. Asiveke Isaiah 2. Uthi lona lekahlawutalwa uwendane umsebenzi wakhe wabo. Isaiah chapter 2, mfundzele verse 4. Uyakwehlulela emkhatsini wetivi. Uyakwe lona lotako utakwehlulela. Uthi te uNkulunkulu introduce uNkulunkulu khona lapha eEden. Ngoba uyabona uNkulunkulu abafana nami nawe manje. Mina ngoniwa ngumuntu ngiyamthuba. uNkulunkulu azange amthuba umuntu. Waqhubeka nje wethembeke ekupholeni kwelanga waqhamuka. And one of the promises was that wena mfati indalelwane yakho itawuchobota likhanda lalona lekakuyeni. Nayi indalelwane yesifazane lona lekamthembisa uNkulunkulu ngoba wabona uNkulunkulu sinabo ubumnyama sebuphinze buyabuyela nawo uqabana kulwa sekuphinze kwenda njani. Uthi ke Isaiah uyammemetela centuries uthi phela omnye 600 or 700 thereabout. Angadalwa Jesu wammemetela lenzaba
wamemetela ini lenzaba wasebemetela lenzaba uyawehlulela emkhathini weTV yes akatulule imibango yeTV letinyenti lo Jesu toqatulula kunjana imibango yes imibango yeTV letinyenti dona-ke diyawukhanza inkenga tayo dona leTV lo Jesu uqatulula lemibango ngeTV sekatiqatulile setiyawenda njani tiyawukhanza ingiyathanza le verse kakhulu mfundisi tiyawukhanza kukhanza kureshaper kureshaper yawukhanza tingemba tato yes ibe ngemakhulu tingemba the spears the weapons tiyawaguqula abe ngemakhuba Qhubeka ibe ngemakhulu tikhali tato tibe ikelo tekuthela ihlaba tikhali tato lebekhazanwa ngato itolo tiyawuguqulwa tikhandwe tendiwe inina tikelo tekuthena tihlahla Qhubeka sive singeke sihlasele lesinye ngenkelo and men shall war no more Okunemhlabele sasemhlabele sakhula men shall war no more ayuphinze umuntu athathe ini na tsintsempesa ayohlasela lo muntu nangumsebenzi wabani walona lotawudala Qhubeka futhi ive ingeke tisaceceshelwa kulwa diveneke sitisace kuyakuba nekuthula neluthando Jesu lo menyetelwa ngIsaya kwathi angiphoza umbuzo uyawukwenda kanje uyawuguqula kanje uyawungena yini bohulumende emaparlamente emacabinet lakhona ubabite uSamoni imihlangano uthi yenine kusukela namuhla salemkhanza letikhaliteni no uyawungena yini emiphakathi ubite yini bantu libandla lelikhulu lincane counselors ina councils ubite na shifu uthi yini nabashifu ye no utawenda kanjani ngiyawubanika umyalo lomusha lokho kuthula kuyawufika ngemyalo lomusha lapha etafuleni ku last supper the last supper Jesu soguqula tive uqatulula tive tenhlaba katiyekele kubanga uma akhipha lo myalo lomusha noma ukuphathelana tinkemba noma ukuphathelana bontshempesa noma kungaboni ngalisolinye nginika umyalo lomusha nginika ini umyalo lomusha nginika umyalo lomusha uyathi Isaiah lapha chapter 9 uthi lona lesitalelwe yena uyathi ukhuluma ezifusothelwe already uyamchaza amfunze verse 6 chapter 9 verse 6
ngoba sidalelwe umfana, siphiwe indvodzana. Umbuso uyoba semahlombe akhe. Uyawuthiwa umeluleki nomangalisayo. nguNkulunkulu lonemandla nguBabe waphakade Inkosi inkosi yekuthula uyinkosi yekuthula njani eJesu utabungena uphuma emindenini ucatulula banika umyalo lomusha uyathi Jesu kumangalisile bazalwane ungena uvuka ekufeni ukhanza abafunzi bakhe bativalele endlini ukhulume naMaria Magdalene wathi Maria tshela abafunzi bami sesihlangana eGalile kubonakala ngazo bathe yona Maria sewumncane noPetro wakho sesathi batikhiyele endlini wangena ayinkosi yekuthula ubabingelela njani from that day Jesu kwabeve kuthula what's in peace be with you yini Jesu isalutation yakho ibe umphise ingoba mina nginkosi yekuthula ndoqatulula imibala naki indlela ngiqatulula ngayo lemibala lokuthula kwami ukuthi tenginishiya nabo uyatwazi wagqizelela lona ekasidala wathi ngininika kona ngininika ngemyalo lomusha tsanzanani tsanza titsa takho titsanze letitsa amen hallelujah impela John 20 asumfunza uzuphinza in one instant uphinza uyaphinza peace be with you Jesu labantu kumele bathathe iseliqala lethi utshele Maria sabajesu tohlangana nabeGalile batikhiyele nje bebabanake batikhiyele labantu beJesu bese bambonile eGalile dala data seGalile batikhiyele nje peace be with you bayesaba uthi nabo batawuthathwa babulawa wathi peace be with you funza 20 verse 20 verse 30 verse 19 wathi kusitwa kwalelo sonto bafunzi bakhe bakhiyela endlini ngekwesaba emaJuda Jesu wefika kubo wambona aseme emkhathini bambona aseme emkhathini wabo wathi kuthula akubekile kuthula akukhona amashisane khona lapho ngendase evesini lelinye nakhona uyawaphinza lamagama ubalayela kuthina sowuvukile kuthula akube that was his greeting kuthula so banikile lo myalo lomusha ngoba lo myalo lomusha uletha ukuthula lo myalo lomusha uletha peace uthula uletha ukuthula uletha ukuthula khona la ngendase futhi ungathola le verse uyifunza verse 21 Jesu waphinza futhi waphinza ngoba umuntu wekuthula akekho Thomas ngaleso sikhathi namhla sekabuya sekabiyela Thomas
Phindze futhi peace. Phindze futhi peace be with you. Ngoba wena love creates peace. I-establisha idala ukuthula. Jesu ukhuluma ne-individual. Mthanzelele kaMntwana sakho, thanza. Why? Because Jesu ufuna ukuthula, ufuna ukubisela nasiyasimo bese simini se-Eden before kufike sono. Ude uzokwenda ipurpose yababe. uNkulunkulu ezulwini wehle yena qobo lakhe, ohlele emhlabeni watinikela yena siwonke. Wendelani Jesu na ngoba ufuna ukuyisela nasiya simo lesasimnanzi, simo sekuthula, tindle tihleleke, kuyekele kuya kumnyama, kuyekele kuyinqushumushu, kubuyele kuyibuya kuqabana, kubuye kuthula. He has come to establish the will of the Father. And how did he do that? Lokunye kwakho wasinika umyalo lomusha. Ngoba uNkulunkulu ufuna ukubona sihleli ngekuthula thina bantu emhlabeni. So khuluma nami nawe as individuals, mqolele, mthanze lona leka kwenda kabi. Amen. Uyathi mzalwane lenzaba yokuthanza. Lomnye wasishumayela lo mfundisi wathi before abe umfundisi beka ngithishela angiprincipal in a certain school. Kwasuka lo mnyethishela walova angafundzisa lova esikolweni, bambhalela yeyi wena buya angikhulumise uthi ngalenye ilanga ngathi kuye yeyi wena sengawubhala incwadi ngikuse ministry baqoshe. Yaphuma imphendvulo bathi usamema umvana yini. Ibuya kulolo lovalo. Uthi ngemva lenhloko yami ihuma kusilo muntu wangese wangethelela kanga wathi ubanjwe yini usamema umvana. Uthi ngase ngikhumbula lelifu. Ngithanzelele kagitsa enhloko. Mina njani? Lona lika gitsa enhloko. Jesu. Uthi umfundisi lona kangiprincipal uthi ngase ngiyabheke uthi ngana ngade endleleni ngaba nesiwushushu nesimatima sikolwa sonke bangana nebatali bangangifuni bathi ngidleta imali bafuna kungiqosha. Uthi umuntu lo wangikhulumela ukwema waqina kwaba ngilona lengamthethelela. Ngithi mina play your role ngekuthanza uthethelele umuntu. uNkulunkulu lekathide inhlitiyo yenkosi sese le nhlitiyo yalesa sidlova lo uyibona kuthi nasidlova isesanga. uNkulunkulu bese uguqula le nhlitiyo yalo muntu wena wathi endele nhlitiyo yalo muntu uthanze uyamhlangana netinkinga uyamfulo yoba se lihawu lakho lokuvikela ngilokhu kuthula. Amen. Ngilokhu kuthula bazalwane. Uthi utoqathula imibala etiveni tonke. Amen. Yini Jesu uqathulula umbango ngalendlela yokusinika umyalo lomusha ingoba ngifuna umhlaba ube nekuthula. Inkosi yandlela. Inkosi yekuthula. Inkosi yekuthula.
yesterday mfundisi sifunze Luka 8 solo chapter 8 lapha Jesu nekathi asiwelele ngishe isilifi banchuzi ingilangile le verse sibanchuzi awuhamba kahle ushito inkosi kwaja kwasekufika sivushu sathi sangenisa emande ekhathe esikebheni Jesu ngaleso sikhathi bekalele kuthi lithi lelivi bagijima baya kuye wena uyabona nakale ndlela bamvusa nga ungalala sifa ngoba umuntu waNkulunkulu timfati mthreatenish ade bucethe mina ngibheke indlela babazana ngivela emhlabeni ngithi uma kase Satan icetha ngithi hlenziyo ya uYesu hamba hlenziyo ya uYesu ngoba ukuphumula lapha impela 3 minutes mningi kakhulu ngilele ngoba ukuphumula sityo nginikele kuKristu nginikele kulona lo wangidala nginikele kulona lo ngithandzako lo thando lakhe lumekuze kube phakathi kalupheli kalinyakathiswa noma kungentekani lumile ethi mfanami ngiyathanda amen lithi ke Jesu wasukuma into yekuqala wathi peace a man of peace or pronounce a peace. What's the sort of be still? Amen. Amen. Peace. 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 Uthula. What is the source of peace is love. Awufunza 133 verse uyabo lena kunisabelelo sonke sakumakalisa lesihlabelelo mhlankulunkulu asembula ke athi neJesu yini nalokukhulumako 133 haye kuhle umnanzi uhlalisana nabazalwane nekuvana kuhle ufanana nemali maye kuhle kuhlalisana kwebazalwane bangatonzani bangenyanyani banekuvana banekuthandzana banekuthethelela banekuxolela bazalwane it pains God deeply ekhaya ezulwini usibona silwa thina bantu emhlabeni deeply wathumela indvodzana yakhe lephela kwayo wasithandza ngeluthando lolujulile kunemhlabeleli sasemhlabeni la the love of Jesus is so wide I can't go around it it's so deep I can't go under it it's so high I can't go over it luyangihaka loluthando ngapha nangapha ngihaqwa yini na uthi maye kuhle asasive uthi kuhle kufana nani kuhle kufana nemakha lanuka kamnanzi nakathelwa enhloko lanuka nakathelwe enhloko kuyabani ageletela azimate ehlela ageleta athelwe enhloko emakhala mnanzi ageleta ase afike kuphi na esilevini majuda wena bekadile afike esilevini sa Aaron umpristi waNkulunkulu bazalwane uthi ke uNkulunkulu kuhle kufanana nemakha makathelwe enhloko lamakha akhona nala etitolo kuletinye ititolo oJayeni body shop kunalama perfume la ngema oils lo ithela konje le oil ngiyo lamakhala
ayi-oil ayehla akufana nale spray thina sesaspray ayehla lamakha la i-oil amnanzi kakhulu adurile futhi ma-body shops nje uyawathola ehle uthi ke ehla aze uthi ehlela kuphi enhloko aze agelete azimate ehlele esilevini yebo esilevini sa-Aaron anthonsele etimpikweni tetingubo takhe naleti ngubo didesignwe uNkulunkulu tinikwe uNkulunkulu lo mpriest laba priest letingubo designed according to the scriptures ehlele la etimpikweni asesive ukuthi uNkulunkulu wenta njani Athonselana setiphikeni letingubo takhe kufanana nematolo entsaba iHemoni. kufanana nematolo endzabeni iHemoni yes Nakehlela entsabeni iSiyoni. magehlela upon Mount Zion yes Kulapho ke simakaze ngona nalokelele nje uma kunekuthula lithi ke ngilapho ke simakethe ehlisela khona tibusiso takhe yebo nekuphila kuze kube phakathi tibusiso tehlela kuphi na kubantu labevana labaneluthando labanekuthethelela ingakho Jesu athi babekhaya ufuna kuvula emafasiteli wezulu ufuna kwehlisa imvula yetibusiso kubantu bakhe emhlabeni sengininika umthetho lomusha thandzanani yini imfihlo kuthandzana tibusiso tami takho mzalwane tibanjwe nami lesingamthetheleli tibusiso telibandla tibusiso telive tibanjwe kunayimimango imibango yeku-accusana amen yakwenda njani yaku-accuse uyatipawula ngathi wayiqonza le ndzaba sengimlanzi Pawula ngathi wayiqonza le ndzaba niyambona impawula bazalwane sonke isikhathi angathi ngibalekana-kile siyafunza incwadi yabaseRoma siyafunza incwadi yabaseKorinte siyafunza incwadi yabaseFilipi siyafunza incwadi yabaseGalashiya siyafunza incwadi yabaseKolose siyafunza incwadi yabaseFesu siyafunza incwadi Pawula tonke tincwadi takhe tingena umusa nokuthula uyawutikala njalo akayekeli lama yebo uyathi mzalwane mina niyabona mina kube bekubhala ibandla lase thiwe emabandla Galatia neKorinte angisipela baseGalatia bazalwane uye lapha chapter 1 lapha chapter 3 kabi seningumba bebakholwa labantu sebaphindze babili indlela entakho libaseKorinte chapter 5 kabi asesemfunzi sitoyifa kahle lenza chapter 5 1 Corinthians bengineke mina ngibhalanisa umusa nekuthula kulaba asesivithi belendaba khona imfihlo ngaPawula ikhona imfihlo yakaPawula Pawula ubhalile umusa nokuthula akubekile ubabingelela kanjalo bonke funza verse 1 ohlawe yehle kubikiwe kufunza lapha Kubikiwe
Kushiwo ngempela kimi ukuthi kukhona ukugwadla nebuphingi emkhathini wenu. Futhi ubuphingi abuna Hayi ke funza kahle le verse. Ngifunzele kahle Nkosi. futhi ubuphingi abungazange Okay. Futhi buphingi hayi just nje bugwadlane, hayi nje buphingi, but buphingi lobungazange sebube khona ngisho nalobu emkhathisini wabangakholwa. Oh my God. Ngobe kuthiwa umuntu sowushenda nani emkayisi. Ngithi mina uyangibona mina sengubikwe lenzaba le kuleli bandla ngaleli bandla leli ngeke mina ngwabhalela amagama lawo beke wabhalako lapha ku chapter 1 yanginene verse 3 ngobe nome verse 3 chapter 1 verse 3 Akube kini umusa nekuthula lokuvela kuNkulunkulu. yabona umusana kuthola wani labantu zatenda tinfo labangakhona batenda mina ngiyaqala my first words ukhombidlela aphinza jike uyisitha sevangeli ukhombidlela aphinza jike nange magama amaqala benda wabhala kepha